Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan adodong Manipod, Baguio City. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Inabandonak ti aginak, gapo iti maysa a babae. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dodong, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Tandang, addaman madmadlaw ko kada kayo. Anya deta anak ko. Apay atong galromar kayo, kat agdigos, aglotion, kan agbangbanglo kayo, pay. Katuin tapno na bangloak, kababain mat kadagiti agbalin a pasaheros ko no naangutak. Saan kayo matasigod akas tatang? At dapay di agpasada kayo idi, asaan kayo nagdigos? Nang runa no pa nagtutudo. Kumpurmi matanti bagbagam. Agpay sumat, tatang? Mapan mo man kit di damagan kininanang mo no nakaluton. Tagar mo sartayon. Sana kumkumpurmi ti madmadlaw mo. Agigidan tayon arumwar, Dodong. Itulod ta nga umunan ni Jess sa iti pagadanan. Kan itulod nak iti paglaklakwak iti prutas. Sakbay nga agpasada ka. Ay katuan Anya oras kanto ngay nga gawid. Ichat kanto, taumay naksukunan. Di ka nga rod una agpakarabi Taapay man. Amangan no masapa nga garahe ita. Apay, adda pa panam? Awan, kayat ko lati agina na masapa ita. Kaslang amin nasakit ibagbagik. O, di aginanak ang rod. Apay nga agpasada ka pa'y laangay. Sayang mat ati mapasadaak. Ala, makamu ka nga rod. Masapa kan tulatan nga umay mangsukon kanyak. Oh, nakaumay ka batan? Mailiwak namin kankahan. Saan ka kadya nagpasada? Saan? Iso nga gawid ta ni di boarding house mo. Agpakada kan. Saan kan nga duty ita? Tasak ti makamukin ka. Okay, han. Urayan nak nga radbiit. Alaag lang ti bag ko. Kan agpakada ak iti boss ko. Agpakada akon, han. Suko na kung ti anak ko iti pagadalan. Okay. Kaano manan nga iti umay mo? Jack pa'y may bagano kaano man, han. Oh, ate. Alaan na ito Oh, agyaman ak unay, han. Uray sa anak manan asumrek iti mano nga aldaw kat mabalin. Kinunakmat ngamin kan ka. Nga uray saan kan nga agtrabaho. Tasya kung ti makaamukin ka. Maboring akmat nga rod dito'y balay. Anyalangan nga iti aramidak. Mangan, maturog. Di mo pa'y kayat. Kayat ko basta kadwa ka binigat. Among mati sitwasyon ko. Ken kinunamat maawatan nak. Saan ka di? Wen, maawatan ka. Iso maawatan na kumamat. No saan ko akayat ti sumardengag trabaho. Hala, winin. Ala, lumugan ka nanak ko. Pasensya kan no medyo naladawak anang sukon kan ka. Na traffic ak ngamin. Tatang, apay akas na kaririing mo. Pagkunamat. Kitaan niyo man. Nakatakder pa ila dagiti bukyo. Kumpormi, man ti madmadlaw mon ako nak. Nayangin laeng day ta. Agsagaysay ka nga rod tatang. Ala, winin. Taintaman sukunan ni nanang mo, tagawid tayon. Saan ako ngagpasada? Kaya't kunti agina na. Mapantayo kumamangan iti restaurant, tatang. Ay, kat ibagam kininanang mo inton madamdam Alay, mapankagbayad din ro, tagawid tayon. Anya, siyak gayam tagbayad. Da kayo nga agama tinangawis kanyak. Ngam siyak matgayam tagbayad. Uray tasyak matimang krud-krudo iti taksi apang suksukon. Kan pangitultulod ko kada kayo. Ay, imbaglakit din. Tauray kaskasano at damat sapul ti presto. Mapangkangar mo din nagbayad. Tagawid tayon. Saan kan ngagreklamo? Saan na bale? Saan kan ngagluto inton sumangpet tayo? Makaina na ka na dagos.
apay ngay. Kas kalagbagtit. Apay asinipat na kamat maturo. Asino da ito'y babae dito'y photos mo? Ha? Agkakaida kayo pa'y. Adda sa bali ngay kabkabalay mo. Ha? Kwa? Saan tapay lang nagkaskasar? Gaputa nagtulag tanga agurnong tapay. Nga madamot gaya man sa bali a babae. Kwa? Roda, pakawanin ako ma. Sana na maulit. Pumanaw kay tamot lang. Ha? Hawanan kay tibain. Diyak maawat daytay ni naramid mo kanyak. Agsinatan. Roda. Pumanaw ka kunak. Wano parparot tarupam. Di kagayang pumanaw Sige, urayan nak ditay ta mga lak iti pang parpar ko di tarupam. Ne, saan samot nga agang angaw ni Roda? Ay, daras sa konti pumanaw. Amangan numapang urnak pa'y ngagpaiso. Rabrabi ay amang disturbo ka. Anya ay ati gagaram. Kwa tatang, nakabasolak. Basol? Apay, nagtakaw ka? Sapsapulan da kan dagiti pulais? Ni tatang met. Anya ti pangkit-kitaan nyo kanyak nga anak yo? Agtatakaw? Ay, ibagam nga minen ano anya ti basol mau. Pagdandanag nakpay mat. Nagbasolak ni Roda. Kat parparin na kano ti rupak. Anya nga ti basol mau? Kwa tatang, adda nakita na iti cellphone ko, akin na picture ko. Nalipatak mat nga minen nga indilit. Ay, adda laki na picture mau. Parparin na tarupa. Wan nga rod tatang, parparin na kano ti rupak. Amangan mate, no babae ti kinapicture mau. Alangan mo't alalaki tatang. Ay, unay kan. Apay, adda madeng aramid mau. Kwa, ugali at ilalaki. Ay, agawid ka kitday. Kasaritam ni Roda. Dumawat ka iti pamakawan kan kuana. Da kayo man ti mapan makisarita tatang. Wano saan? Ibaon nyo ni nanang. Anya? Ay, sikat tinagbasol. Angam, da ka may ti makisarita kan kuana. Mabuti nga tatang. Oy, nagsapa mo tintiyomay mo dito'y boarding house ko, han? Wanahan. Dito yakon ngagnaid. Anya? Taapay mat. Kasanon ni Roda kanti anak yo? Nalipatak nga indilit ti picture ta iti naudi ayo umay ko ditoy. Nakita na. Kat napalalo ti pungtot na. Agsina kami kanon. Anya? Wan, iso adatan ti agden na. Okay, makaamu ka nga ron. Inakton alaan ti badok. Inton awan ni Roda ije balay. Apay nga imawag ka, Roda. Imawag tapag tungtungan ta ti may papan iti anak ta. Uray saan kan nga agaw-awi ditoy. Basta ti importante, maitulod kan masuhon mo ijay pagadalan ni Jessa. Ay, katwa na. Ay talagayam. Kan mapan kunto alaan dagi ije batbato ka ije balay Sige, nawaya ka amapan mangala. Tauray agden na kayo iti babaem. Total, saan ka matla kayatan? Maariya ka kankan. Alang arudan. Awanan ti adupay asaw. Imbes nga ayusam ti pamilya, inad-addam mo pinanawam ida, kat nakikabalay kan iti sabali a babae. Saan nakmadlangan na mapakawan ni Roda? Di ka pala nagkid daw iti pamakawan, ngam ibagam asaan na kan a mapakawan? Di mawatak mat Ngam pinapanaw nakmat. Wen ata saan ka siguro seryoso a nagkid daw iti pamakawan. Kan saan laeng ama minsan a dumawat ka ngamen iti pamakawan. Bayan yun, no di na kun kayat, nanang. Ay, addan anak yu kan ni Roda. Iso asimpaan nyo kumati amin. Sana bali tasan ko matabaybay anti anak mi. Tatang, apay ngay asaan kamat nga agaw-awi dan? Sana bali tasukunan kan itulog kalatay ti pagadalan nyo. Sa dino ngay ti pagaw-awidan nyo? Iti ayan dalolo kan lolam. Isuda ti kabalay mo? Katwan tadi nakmat kayatan ni nanang mo akabalay. Katno ko na namat, asikat ti saan ang mangayat nga agawid. Wan
Tako na mataparparan na ti rupak. Ha? Ay, damagag tuman ka ni nanang. No makaawidak, no agpay sumat lang, tibag bagayo, tatang. Apay ngay mawag ka manan. Apay, adi mo pala ibagay iti anak mo. Ngatan sa bali akabalay mo a babae. Apay ko mga ibagak ngay. Una, tasyak mo ti babasulin na no apay asaan ka nga gawawin. Sabsabidungam samot ti panunot ti anak ta. Apay ko maasabido nga. Talagamat nga imbaga maparparam ti rupak no agawid ah. Ngam imbagam ka di ti makagapo. Sana. Apay ko mga nga ibagak. Apay, kaya't mo aguraan nak ti anak ta? Ha? No di mo kaya't ama pasamot di ka. Tanangam ti bagbagam kinitiyasa. Wanin. Sige nga raw din, tani. Madama ti panagmaniho. Oh, apay manan nanala daw ka si Mangpet. Ado ti customer? Nalipatam samatan nga dak akabalay mo. Apay ko mamalipatak nga Apay nga rod amasansan ka amala daw nga gawid. Apay akasta ka. Sikat ti imay dito'y boarding house ko. Ita, istriktuan na. Anya? Sikatiga po a pinanawak ti pamilyak. Ita, kasta ti bagam kanyak? Apay, kinid daw ko kadi. Apanawam ida? Anya? No kayat mo ti makipagnaad dito'y boarding house ko, dinak nga rod bibiyangan. Ngam no itultuloy mo ti kasta nga ugalim, nasaysayat a pumanaw kan. Jakla impagarup akas tagayam ti ugalim. Adda ka mait baraw. Kan anya day taawit mo abag? Badok na gito, hitatang. Nay, apayen. Dituya kon ngagnaid. Kahit tay sinang patam ngay ababaem. Kaslasaan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na kanyak. Ay katuwan na. Tasaan kayo mat nga agasawa? Saan kayo mat nagkasar? Apay ngay ni Roda. Saan kami pa'y mat nagkasar? Nga mariknak nga asawa ti nangibilangan na kanyak. Idiagdenden na kami. Ita, maamiris mon ti amin. Ay, tatang. Ang mga no di na kon kahit ni Roda. Ay katkasaritam Imbis ngamin nga ayusam ti parikutyo. Saan mat takinarkarom? Sige tatang. Kasaritak to ni Roda. Nagsapa ka matan na imay, tatang. Diyak pa'y nangan. Adda ni nanang mo dita. Kat adda Damagan man. No mabalin ti makipangan. Apay, tatang. Saan ka pa'y anangan? Saan pa'y nga rod? Umunag ka pa'y nga rod, tatang. Mabuti nga rod. Damagan pa'y akin ni nanang mo. No mabalin na ka makipangan. Tanuan ko nana. O di umay nakayaban. Ngam no di nakayat. Maan kalatan. Taurayan ka dito'y ruwar. Sige nga rod, tatang. Umay ka kanon, tatang. Tamangan ka pa'y, no mabisin ka. Agpaiso? Wan, kunak lang arudan. Saan ang makaungat ni nanang mo? Saan samot? Ngamti ko nana, amangan kanon no saan na kaapinakantay kabalay mo. Kaasi ka kanumit. Anya? Dalulokan lola ka di pa'y lang ti kabalay mo, tatang? Katuan mo. Apay ngay, saan da ka apinakan? Kwa, nasapa ak ngamin arimwar, anak. Agyaman ak tay manugot ka makisango kanyak. Bakit? Di nakawagan iti bakit. Tasaan nak ng asawa. No kayat mo, di agkalaysatan, tapno agasawatan. Tapno lukwan nak tumanan. Saan ka nalukwan? Di ura ipabalod nakton, nulukwan ka pa'y. Ala, umanugutak ngagkasarta. Basta gastos mo amin, Ha? Saan aya amanipod nagdan nata? Saan ka anagirimit kanyak iti mapaspasadaam? Ayan ti ornong mo. Nakabangko. Ala, irwar mo, taiso ti aramaten tangag kasar. Kat inton malpas ti kasarta, itad munto amin kanyak amapasadaam. Iti kasta, awan maaramat mo ngagbabae. Ay, siga, no iso ti kunam, bakit?
Nagkasar kami nga rod kini Roda, Mr. Lonely. Kat manipod idi, saan akon anagbabae, taaddan buteng ko. Narigat mo't gayam, ti makabirok iti babae, ama nagayat, kan napudno. Tuy pagayam mo, Dodong. Agyaman pagayam Dodong, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, ipamaysamon ti pamilyam. Panunutam kit di no kasano arumang ay ti binukil mo a pamilya. Saan ket nga agaramid ka iti banag apakay sagmakan ti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan a Dodong, manipod syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kin insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kan iti matireksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.